May paoras labod Kapampangan. Okay, pang atlong puloy din keng karangkya katamong nga Tagalogan videos ne. Mag-umpisan ko na eh. Balakubak, kalikubak balakubak ne. Mi palagi, mi paindatun. Kung mi palagi yan, dapat mi paindatun yung Kapampangan ne. Dinalo, inapa yan dapat. Okay. Kawawa, Tagalog yung kawawa. Makalungos siya dapat. Okay. Ito kung ikit marahil na. Itang H, L-L-N-Y, marahil. Mas natin yan pakiramdaman, mas manayon yan ng mekadya. Ne? Sige, tiyata na pa mo. Hindi kayo masyadong pakakaba, masyadong malisahan kayo ni. Gana mo kayo tutukin pang 30 na yun eh. Okay? So, parakal din eh. Kaya tutukin yung tintangal yung pisabyan. Di taklari Tagalogan pero ating kong buring balwal mo. So ang kagyan tutuki, ipangapampangan tamo. Takala salamat kayo pa mag-support tayo kaya katamong Tagalogan. At pag nakako mo at yung laking YouTube din eh. Search mo yung Amanong Tagalogan. Tugto lang. Okay, takala salamat pa si Bayo. Kapampangan nyo rin anak yun eh. Ayaw Tagalogan. Pag maragol tayong Kapampangan, takala salamat, Luwid Tamban.